Silo ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ngekuthuma loyo lomvunankulu welive lakangwane impunga Cleopas Dlamini seyibusisile ukuthi kutaba nemaswati likatabo hamba ayomelela lona ke ilive lakangwane ngekuthi babe bolusibali kakhulu kulamanye ke emave kute-ke kutawucinisa ke budlelwane emkhathini welive laseSwatini nalawo mave kusukela kuyo ke lenyanga yeLweti. Ngimemetela ukuthi Silo inkosi Mswati wesibili wesithathu kuyijabulisile ukuthi iappointe naba labalandzelako ukuthi bayoba ambassador lawo kumele alive ngaphandle. Lama appointment atawuba effective so satawucala mhla ka-4 November 2021 so kusivele sekaqalile nje njengoba isayinile ingwenyama. Promise Msibi inkosi seyimbeke ukuthi uyoba ambassador evenda se-China on Taiwan. Sotsha Mpucuko Dlamini uyoba ambassador ayomele alive evenda se-Qatar. Sifiso Mlando Dlamini uyoba ambassador e-United Arab Emirates. Thami Dlamini uyawumela alive enhlanganweni yakamhlaba eNew York ukuthi uyoba ambassador khona. Vuyile Dumisani Dlamini yena ke uyawumela alive enhlanganweni yakamhlaba eGeneva eSwitzerland uyawuba ambassador khona. Mlondi Solomon Dlamini uyawumela alive uyabe ambassador eveni labo makhelwane eMozambique. Laba phumileke kulamave lapha la sekwa-appointwe khona bombassador abasha ngisho ukuthi appointment yabo seyimisiwe noma seyirevokiwe. Promise Msibi lebeka ngumbassador e-Addis Ababa njengoba sesishito ukuthi e-African Union njengoba sesishito ukuthi yena uya eTaiwan. Sotsha Mpucuko Dlamini bekangambassador eKuwait naye soyekele lapho sowuya ke eQatar. Melusi Masuku bekangambassador representative to the kamhlabuhlangene eNew York naye soyabuya. Thami Dlamini bekangambassador evenda se-China on Taiwan naye uya utransferilwe ke lo nje esishito ngale ngehla busise uredeployiwe. Umfana enkosi Gcina bekangambassador e-United Arab Emirates naye ke i-appointment yakhe isikhathi sekusebenza lapho sesifike ekugcineni kulela live lela. Bese kuba naBednego Ntshangase lo bekangi-High Commissioner evenda seMozambique naye seyirevokiwe i-appointment yakhe. Kunazwelethu Mnisi lo bekangambassador ne-permanent representative eGeneva kamhlabuhlangene naye seyifike ekugcineni i-appointment yakhe. Bese kuba Percival Dlamini abengambassador evenda seQatar naye so uyabuya. Tinjalo ke labo laba-appointiwe abaphethe ingwenyama sikhutha lwandle sesibayethe wena waphakathi. Etindzabeni temsakato yeMswati Channel ngiNgeri Carlos ngiseKabinet eMbabane.